I lijepo pozdravljamo sve one koji gledaju ovaj video, a one koji ne gledaju, pa nek ne gledaju. Dobrodošli u takozvani novi serijal na Shiny BB kanalu. Ovo se može zvati takozvani Hunger Games, to jest Hunger Games, samo što nije na Mineplexu, već je na Guildcraftu. Znači Guildcraft je kao nekakav najpoznatiji krekirani server za multiplayer. Tako da mi ćemo danas igrati malo Hunger Gamesa povodom našeg prvog subscribera i hvala mu što se pretplatio na ovaj kanal i pa to bi bilo to. Nema više ništa, zato da ti još bih jednom samo želio zahvaliti i krenimo. Ako se pitate kakav mi je to skin, pojma nemam, to je nekakav skin valjda sa tog servera. Tako da krenimo. Znači da vas malo samo upoznam sa serverom. Znači stvorite se normalno u onom hubu, valjda, tak se zove, i onda samo idete na ovaj kompas, ja mislim da bude da berete survival games. I oni često budu puni. I onda ako uspijete ući, tražite servere, znači ne smijete ove in-game, znači da ti već igraju, ovi offline te ne možete igrati, logično zato što su offline. Sad mislim da ima još jedna tabla tamo, tako je, sa Hunger Games, sa igrama, no ovo je opet in-game, mi čekamo da piše, samo malo. Kakav fail, odmah na početku, ne mogu naći prazan server za igranje. Evo ga, vidite to piše ovo waiting. Sad stisnite desni klik i onda vam on uđe. Ovu mapu ne znam, prazno sve, idemo. Kud sad? Evo prvi chest, iron ingot, iron helmet, super. Još nije super, ali dobro, bolje išta nego ništa. Da je nemoguće da nigdje nema nikakvog chesta, vidi tu. U ovim autima bar mora biti, evo jedan, hvala Bogu. Niš pametno. Sve gore zagorim. Jao, ubit će me. Beži. Ovo smo tu baciti dolje. De, neki mač. Ne. Možda me ne vidi. Nemoj me konju. Ajde, uđi unutra, ajde. Ajde. Dođi vam. Ja ću ti ovo ostat pa me ubi. Ne. Ajde, upadni unutra, ajde. A ne. Evo ga. To. Vidite, to vam je hub. Sad stisnete desni klik na ovo, survival game, uđete u njih. Sad, too many people login in retry soon, da pravim kasnije. Idemo probati neke druge. Idemo PvP. U tom znam da nisam dobar, ali ajde idemo odigrat par rundi. Your stats, click here to see yours. Ništa. Ovo sve me nekak to zabagovalo, sve to me nekak leguje. Extra pack menu, donator kit selector, eto može. Unlocked, barbarian. Ajde, može, barbarian. Evo ga. Ajmo. Dođi. Healings. Save from PvP. Respawn. No, ponovo. Nemojte se, alo, ne, pa nemojte odmah tu, čak su glupi, odmah me napadaju. Dođi sad, vamo. O daj vidovo, drapi me čovjek, odmah me ubi. Vidovo, o daj, ovo se ne može uopće igrat.
Bježi, bježi, bježi. Nekad je najbolja taktika bježanje. Kažu, napad je najbolja obrana. Bježi, vrati. Da te ne ubiju. Evo ga, evo ovog smo, ovo je neki moj rank. Nije, ovaj još jači. Joj, ne. Hilaj se, hilaj, bježi, bježi, bježi. Trči. Moj Bruno. Ko neka cura, sam bježiš. A šta sad? Vidiš, ovaj neki vjerojatno moj rank. Njega ćemo ubiti. To, ubi ga, ubi ga. Dođi vamo. Kud si ošao? Alo? Ribo? Dovi me likovi još uvijek ganjaju. Kakvi pacijenti. Zašto nisi imaju te tak lijepe armore? Možda imam i ja tak, hajde da vidimo. A, imam i ja taj armor. Ovaj se heal, dođi vamo, dođi. Ajmo, fight. Ne, da, pa ja, više nasredam. Ajde, moramo bar jednog. Dođi vamo. Kit PvP od 0 do 10, minus 2. Kako ima taj druga? Bravo. Bravo, ajde ubijte me sad. Ovaj ima isto mač, ovaj je moj rank. Ne. Pa daj! Zašto se napadate mene? Zašto idete timski na mene, vidovo? Bježi! Healaj se. Zašto je to mrak toliki? Ja bi to igrao po danu. Znači, daj, ja neću tak timski igrati, ja ću ja na jedan. Dođi vamo. Dođi, ti si moj. I ti si isto. Dođi. Ne. Ubit će me. Kakvi pacijenti. 19 minuta snimam, to ću morat uređivat puno. Ajde, bar da jednog ubijem. Dođi. Konju. Vid! Koji knockback imaju likovi. Ne, daj. Idemo, šta je ovo Nether Star? Achievement, right click, middless. 50, learning the hopes. Nemam pojma. Ajde, gdje su igrači? Evo ga. Ovo ima neku sjekiru. Ne, zašto uvijek moram na najgoreg? Ne, upće me. O daj, zašto morate uvijek dvojica na mene ići? Mrš. Daj pojed tu juhu, konju. Jedi. A daj, vidi ovo. Mrš. Daj mi mač. Kad dobijem jednog. Završamo epizodu. To, 1 na 1. To, ribo. Sad ćeš da izgubiš. Ajde, sad ćeš izgubiti. A ne. Ponovo. Dođi. A ne, you cannot PvP until the save timer. To, idemo sad. Daj da bar jednog ubijem. Ajde pa, nemojte me sad ubijat, ganjem ovog svi. Ajmo, svi na njega. Ajde ubi ga više. To, da smo jednog ubili. To, ubio smo jednog, ajmo. Idemo dalje. Ne, sad ćemo opet izgubiti. Beži. Daj konju jedan. Marš. Više, svi. Idemo ponovo. Koliko imamo coinca? Ne imamo coinca. Ne, evo je juhu. Ne. Moj PvP minus 2. Ne, jedi juha. To. Još ću ja naučiti PvP. Ajmo. Ubi ga. Ajde. To, jedan. Evo, kog ubijemo? Oj. Ne, pa daj. Marš. Idemo drugu igru. Gdje se to izlazi? El Hub, kak se već. Ne. I hvala vam što ste gledali još jednu epizodu. U stvari ne još jednu epizodu, ovo je prva epizoda. Hunger Gamesa. Nadam se da ste uživali, slobodno posjetite server. Stvarno je dobar za krekirane igrače. I vidimo se u jednoj od narednih epizoda tih Hunger Gamesa. I još jednom bih htio zahvaliti onom čovjeku što se prvi pretplatio na moj kanal. I to bi bilo to.
vidimo se u sljedećem, makar sam to već rekao i bok!